Mamit vision chung kwate chipai vekule tunchum kan program a hian Jan Shikshan Santhan ti Mission Foundation Movement ti kan chat lar zok tak kha hei an office sa kan han kal chila income na te kan nei do na eng ange ani hi an din mon an malak dan te kan clear how do na tin hei kabula hianin thokte ka an pi te pani ti mela o an chu an ni hianin akam keunan introduction te han nei sela eng ange eng din hungen sel ti te tin staff eng zat nge om ti te kha min han shir ma sa ulatero ke man kalau chan ma yanga kaming hi lian dim vung anya LDE tin min kawa tuna hian ke ma hi chu JSS staff sia kan nilawa ma se JSS tuna mamita kan kalpui mek hi Mission Foundation Movement nuaya peng pakhatanya chu ke ma hi chu Mission Foundation Movement staff angin heta hian director in charge in ka omma Mission Foundation Movement di parent organization ani awangin chantira hi chuan hanom pui ve la kan ta chu kan omshi ani ale ke chu kaming hi H1L Venezuela ni ma veni ti min kauchina chuanin tuna hianin JSS Mamita hianin director post ka chelme kani ale hello me chuanin hei kan hmel shat na hi alarei lo khop meya in scheme hi ti meila hemi Mamit district a chuan advertisement te chwa an bia hei ti hianin hanin bunta tuna hianin in scheme hi central lai pui changa local ning kan sha engi a tumber ti te tin akal phung te kha tlang puin mi choi jaw sak thei tuna kan scheme Jan Shikshan Sansthan kan ti hi JSS hi Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Government of India ina sponsor funded ania hemi hi an NGO kaltangin na sina ka soito angin NGO kaltanga kalpuyan niya parent organization to Mission Foundation Movement niya atum buibera kan hemi a project ina tumbera so vocational le skill development training pe khinya chalaite anmani antin tun din theina na ku themthiam na pek le atangzo ka chalaite na anlo chhor tang kai theina na training pe kha kan tumpui ber chuni acha kok me chuani na ni le in certificate te kha eng affiliate nge ti kha min soi sak le the hey kan soi zau deuh hlekanga tuna scheme kan kalpui mek hi ka soi to ang khan Ministry of Skill Development and Entrepreneurship nuaya mi nya hei ba ka hian Skill India hi India rampum puya skill development hi an mani nuai atanga kalve kania chu tuna ke mani hemi scheme po hi an certificate hi JSS chun an mani JSS hian ministry atangin arongkal dona an pedona chu Skill India po kha atel ve veka chumi ni wang chuan he chu Mizoram mai ni lovin an certificate hi chu India rampum puya man thei certificate ania chu a thale a khoya po heta changa zir chhuak hi chu Mizoram lawa po hmun danga state danga te po nan lo tho du chuan an certificate kha valid vekan mang thei vekani ti kha mi lo shat sakse chuanin ani le Mission Foundation Movement khan in JSS project ti mai la helaya in lo tho hau dan le in lo kalpui dan te Mizoram chunga nang ma ni zo kina in lo kalpui de da dana kha mi shil fia theyang em khalai in link dan vel kha hey JSS hi chu nechina po kan introduction a khan ka soi thoi to a tuna JSS Mamit Bihchi India ram pumpuya mun sang state tina kalpui ania chu heta po hian ke mani ti mela Mission Foundation Movement MFM hian a local pui chu a project te a scheme te hi kan lo shevia kan dila hemi project hi a ma kha chuan direct kalpui chinania ma se chu ai chuan parent organization omse or NGO noya hian omse ti kha an thutluk na ni awangin ama ading to lovin o NGO nial hetina akalpui kha than ti zo ka wangin Mission Foundation Movement hian min thang ve ta chu MFM noya hian
an mani peng anga kal ni ma se hemi JSS bi ki chu firms and society noya po registration ashangin kan ti le a society registration nei thapa kalania chu wang chuan ke mani heta JSS bi ki chu parent organization MFM ani rwal din board of management kha an umpe le ta chu board of management hi MFM hian an lo administer an lo kai shwaya chuan board a hian management board a hian chi sang representative te anom vi a skill atang skill heta state ina state atanga skill department representative te hala vi a chu less day department ke mani Mizoram bi ka chuan less day department how we kan representative ania chuan education lama tang ti ten heta sangin mun chi sang representative omve kanya skill department te education department te chumai ba ka heta local representative te po kan nei ve ka he kil tin changa ron represent tu kha anoma chung hau chuan an en kola thil po he thadewa akal the jok nan ti in kha an ron duang sa ve ka central lama tangin chu board of management in namin en kol na hnuaya to na hang kan kal pui me kani chuan ani le miss ma veni kan zo tang hei mamita bulin chan thar chau ania enge mi puilam te han an bank khun melem abekin chalai te zinga te ti kha min han chan saksela te ro o nya sei to angkhanin he JSS enge bulchan thar tur tak me kanya mami district bi ka chuanin mami district kher an han ti na champo hi mami thi indiaram state chang aspirational district a thlan chhuate zinga mi ani awanga he scheme kalpuinan po an ron than khani ta ni chu chuanin nge kan bulchan na la rei lo ngai to chuanin enge rin iphone zirlai tur po he tundin huna chuanin enge kan be se aya cha kan hu a official takin enge newspaper emo tv emo khatyanga advertisement hangkal pui po kha kan la nei lawa anin taka chuan enge whatsapp group vela hetyanga anin post dar angkha ani deu mai ri in ka sha aduna chuan mo maserin ai takin he mi pui zinga po hianin lo sha hi anom no la tuna po hianin zirlai te kanin la khom mek ani a kan be se aya cha chu kanin mu a chuanin inge hun local le tura po he aya tamzo ka mi puitena an lo bank khona ti me ang an lo shadar te po kan be se he in program kal tang te po hianin mi pui tamzo te pon an lo la shati kan be se ni ani le kan zo chun zong halang chenga mamit bi ka han staff tu na haning sak ni o tuna hanin staff lak thar hi mi pasari kan oma a post shante te kha kalo so yang mo director post tel tu kha ke ma kha kanya chuanin program officer oma chuanin assistant program officer le a chuanin computer operator oma chuan field assistant kam clerk ti post kha le a chuanin accountant kan neya chuanin driver anom le boka ti chuanin tuna hanin office a hianin staff pasari kan chu ve me kan ade chuanin ani le mamita hian enge tuna in tran chawania enge offering han pek nga ti meila tuna in bultran pui theina ang chi ang offering pek kha treat anga khan treat sang ang chi avai ang chuanin overall a kha chuanin tuna hianin trade som pakhat kalpui tur kanya mamit district a hianin maro chu mamit khobi ka kalpui tur kha kan ne le ta chuan hemi center office training center anga khanin kan manghal do na mo chunga trade kan kalpui tur haute kha chu self employed tailor anya tailoring kha chuan baking anya chuanin computer zirna kha om bokanga chuanin hair styling assistant hair stylist ki kha anya chuan nail technician anya chuanin beauty and makeup kha ani bokta chu hemi office training center kan kalpui tur anita chuan adang le kha department dang te ne na thokhawin mamit khobi ka hianin animal health worker kan tia chu ran vul lampang kha anita chuan khwai khoi beekeeping te chuanin welding assistant ti le barbender and steel fixer ti kha construction work lampang kha mamit khuchung a hianin kan kalpui do na chung hau chu mamit khobi ka ta na tu na course kan offer theite chun ni ani le internal mamit district chung mamit khobi ni lo mamit district chung thau internal hei block te polo umta re ek RD block te zonam RD block te west piling khatyang khala lo umta khatyang khanin in zau zelangem khang in trade sang kha
Oh, zo zel do ne tu na po hianin re e ka khianin barbending and steel fixing te welding assistant le beekeeping le baking kha kan kalpui do na tu na hianin trainer tur te po kan be fel vek to a chuanin rule pui lim le chungtlang lama hianin pickle making te po kan kalpui do na chung te po chu trainer tur biak fel vek to anya qualified trainer kha anom cheu do na chuanin khodang heng kan hmun ti te khanga te po khanin ma kan la me ka chuanin hemi center bi ka tam po hianin i qualified trainer kha anom vek ton ti kha kalo sable bokani ale hello mum kho mai chuanin tuna ka zo na zo zui tho khan ai nang deu me theya maro chu kan suyanga hi enge mami ko chung bi po anya ma ka zo na ka chu mami district ang top khan ka zo ta tuna in ron suyang kha internal mami ko chung le hundang kha lawin ang lauta in offer bel zel do ne mami ko chung bi ka po thil dang kha trade dang kha in da ti bel zel thei do ne o chu tum dan chu nia I he financial year khat zela khanin trade kha kan kalpui don ta ni I ta khanin I ami pui akhomi le aveng mi emote na an demand azirte an lo mamoda na zirte po khanin kan she chhoze langa khami azir khanin trade te po hi financial year danga khachuan adang te po kan thlang chwa ka nga adang te po la kalpui zel tu mani pathan jar kan tam ani chuan twang taka kan ti zel thei kan be se ale hello me chuanin adot le tan ti meila course khata hianin mi engza tin nge zir thei ti te a duration ang te khamin shil thei o course khata hian mi batch khat ti me yang no a course an zong in elawin a batch a hian mi somni zel batch ania chuan target o mi somni batch pakhata hian mi somni zel ania chuan batch hi shang target kan nei za thi nang lawa trade kha kan nga ang renga azir thei kha kan nga ang renga chu ta chuan an target nei za te kan train za tur te kha inang lawa tun financial year hi chuan zakwa hi kan target ania chuan apum puin zakwa khania chuta chuan trade kan soi sang a khan kan target khai nang lawa chuan a duration po hi ai nang lo do a soi do chan a thui de udo na wangin kina te po publication azau zok ten a chiang zok ten kan lat ti chwa ka nga thathum atanga tharu course chu ani tang pui chuanin ni le heng che sang a te hianin azir thei tur chin te khan omeng engang chin nge ti khamin soi sak le la o kan hemi scheme hi chuan mi chia le STSC community le minorities hi private group a ada ania ma se khami chia kha kan focus group chu an ni swang mi alawa ma se kha kan priority kan pek khanita se kan trade ta te po hian mi che zir deuh chi tlema mi chelama on deuh chi te bok an han nga em akuma zir chuan kumsom panga changa kumsom di panga chin hian an zir thei veka du tan adil thei vek ani khami komin kar tan khan tero chuanin ani len zir zo vele khan certificate kha in pe ngal tina o assessment hi exam hi an nei be do na chu central atangin an manin an ron ruatanga an rong kalanga exam kha an nei be nga an pass one certificate an dong don tin pass lo kha chan lo passport kha ngai tin chuanin ani le computer DCA ti te kha umta che chang in soya khan ka ta khanin computer certificate kha inge achat big na kati don nge hey ahluvek don ta training chwak tan chon khlabi ka khamin soi sak theyam computer bi ka khan o computer bi khi kan kalpui tumdana chon hemi a project noya he chon data entry operator ti ania chuan chu mei ba ka he data entry operator te so state hian kal phung sang alo nei be a chumi ngai chang pa in ke mani pon tuna computer bi ki chu state affiliation nei in state ina pum pui certificate nge hi kalpui kan do awangin higher and technical ate po affiliation te kan boy pui me ka chuwan chon DCS certificate pa ngai te po kanin pe thei do na chu a that na em pakhatania a thona zir mei ba ka DCS certificate kha an nei tel don chu chuanin ni le certificate chungchang a pok chuan hanin sot le taila an certificate trade sang anganyang chu kha engtyang a hlunge internal na zon nan te tin sum do nan te mani internal dor hon te chenin la dung kha a certificate chungchang a khan engtyang a hlunge ni ti kha chana rem chuan min han san sak le la o te reng mai he min zot lawang ti ka hlau te me ya certificate bi khi
cái mà ni Mizo community shim shima hi chuan thiam na hi kut thiam na hi chu kan pian pui pakhat hi ani ve a in zir lu tuk lo te pon kan lo thiam ve nok a chu ti rol in chuan he certificate nei kha kan lo claim le ta khatyanga khan door te hong do tai la registration te ti do tai la khatyang te khan certificate nei te kha lo ngai ve thina entrepreneurship lama te pomo register kan do chuan tyang te khan certificate kan lo nei chuan anei lo ai khan kan chang tlung to jok shima chuan state danga te po tho kan do chuan hemi mila tho kan do chuan certificate kan lo nei khan ka soi to ang khan India rampum puya valid ania wangin hemi certificate central atanga ron kalania state ina apek ni lawin central ina apek ania wangin hei chu khoya pokal si an mang thei veka nei lo ai kha chuan an nei kha chu India rambi ka chuan certificate hi kan ngai poimo a certificate nei lo chuan thiam lo ang tuk kan nia wangin certificate bi khi hemi trade a scheme ina focus pakhat bo chu certified he khwa an mani local people ang local mi angina thiam na an lo nei a certified an lo ni ve theina ti kha ani ve je lawangin chu certificate kan pedon boka chu thiam sa te po mi puya hang kan lo om theya a skill kan nei to alom ti mai lovin aron in register wala certificate kha in nei chuan o certificate nei nan kha man thei ve kan ni chu ani chuan Mizoram mai ni lo India ram hun shanga po na zon na man tlak don ti na ne chale mai chuan ni ni le khang in zir lai zir chuak te ti mai la I khatyang kha follow up mo program ba bwat sai sak ang chi te tin Indian an chen ka chu hei mi zai nang lo tak te kan no nya mishing chu kha khanin enge hetan na zon na lama tema va bai pu ngai bik te pon lo theita khatyang ang chi akhan vati pu mo follow up pek te program Indian tema bonus te ka tang hanti ang chi te kha in nei ve them a project ina a tum taka chon skill pe khi anita ma se khamirwalin I maniki ading thei tur a buat sai tur ani awangin hand holding hi chu kan pe dona ma se placement ang ngor hi chan placement hi chu kan boy pui don dawa ma se hand holding chu an ma mo na azirin pek chu kan pe thei lu to ka chan chu a ministry po enela entrepreneurship ani awangin mani a ke ading thei ngei tura pui kha chu kan tumber ani alom khop mai ngai thlak po aman hla chuanin ani le he institution dang thil zirna shang internal vocational training ang chi te po alo tam to ta a khatyanga khan enge nang mani a chat na te kha kan ngai thas na sa to ta a adang lambik na lai mi shil le theng o adang lamviawa kan dinge adang skill development project dang hi sesial na nimi alovin hemi hi chu kan soi to angin a grassroots level tak hi kan focus ania tuna te po training hi heta hian kan kalpuya chu mai ba ka akhwa anga an khote te a te po he training center rup ang khan vadin lau khan an mani ina training be na tur thut na tur hmun a om chuan training kha pek be theita ni scheme sang project sang a chuan training center te thil infrastructure te hi akim de uthapa omangai ti te hi ni ve thinta inspection te an strict ve thina ma se JSS big chu thatna chu a grassroots level a khan training center ang po omlo pon kalpui thei tura ruang man kha anita chu a bungwa le a training center ai ma khan skill an lo don ve theya heta khote te ang te pon district headquarter a rongkal kher ngai lo te khapo khan an lo training ve theya chu tiang zel chuan heta rongkal kher ngai lawa an sir thei tur po malak tu mania tu na shi hi chuan he kan in setup chana khozong kan wala cover thei che lawa ma se he hi chu le project dang scheme dang ne nain an lo na chu project dang he chu duration omania kum thuma changa kum nga project ti te khatyang kha to phun om torania he hi chu an ron duan dana chon to phun om lo ania institution het ani do na wangin kha chat vi na nia khosang sang khote te ate po training kan kalpui zel chu kanin be se ole chuanin Mamit district tan chuanin an om hi kan lok pui don ria vina shat me chuanin ani le kha Mamit district chung khodanga nachinai soi to ang khanin chei dang khain han ti ta khata khanin internal material ang zong khanin eta Mamit changin han pe chau mai nge eng tiang nge khalai khan ti
kha an mani local an mani hmuna lo nei sa angte an mani entrepreneur lo om sa angte khang pukhat ti changtun nan kan mang theita an mani kha va be chanin ke mani khan certificate kha kan lo boy pui ve theya zirlai te puanin lo jong khom theya tyang te han akal ve theita an mani alo thiam sa to te khatang kha in va mang changkai ve le zel thei ti nan mo to chuanin miss ma ve ni hi kan zo te ang thil dang te ma mi chalai ten tuna in project ti mai la o ka soi apoi la wang chu train project kan ti ka in thil tung te in malak na ang te an sor thei na tur e zon na na man tlak big ni ai shat kami shil thengem helai ma mi chalai tan big eng khange chor tlak ang a chor tlak vek do na amai ro chu eng hinge e zon na ta na ma mi chalai te na an ma mole nang ma ni chait bi ka han eng hinge chabe rai sha trade chang a hianin chumi trade chu a chabi ka chumi trade chu a chalo jok ti a han soi tur kha chu om chang lova a eng trade zong zong te hi a chor tu tur zir le enge ati tu zir khanin enge chatna lai an ne veka machine kanin ang lawa kan tui zong te kan thiam zong te pokha in ang lauta maro chu I enge han soi deu bi ka chuanin tun lai a chuanin enge demand sang deu deu nya ka lo sha ve chu he internet social media page te po kan huta heng nail technology lampang mo khang kutin chei ang chi te le beauty and makeup lampang te ti man sang mani Instagram ate po page tam tak oma mi in sumdon nan an mang na sa sumlak lu nan an mang na sa ni chu khang te kha enge I heng aizol big care om to lo khani heng mamit mi te po khan lo chor chang khai theidon ta khodanga mi papan kher ngai lo khan chu mang chain heng beauty and wellness category chunga mi assistant hairstylist te nail technician ti le makeup lampang mo khang ti kha achangkai zwal donin kashia chuanin baking po hi enge a che thei lo shimshima tunla ya chuanin kan war berania eng occasion a po birthday ani emo inni ani emo enge moni function ne office le khatia mi mal le group angpon chang order de anasa ma tunla ya enge sumdon na anasa doni chu kha ti tuna hianin mamita hianin enge din hunse ka shela wa khang ti po kha thiaman lo tamtan an lo tam khanin mitam taktan ezunna anyanga mitam taktan enge andu zong an lo mu theina chance chatak kha ani dom bokta chuanin chungba ka chuanin heng construction lampang work te po hi kanin da ilo na sa ni chu abik takin hei mizo namdang roite anasata kha ke mani mizo chalai nge te ina kan lo thiam khanin enge mitam taktan le an mani dam po khan lok na kha alo ni don ta chuwang chang khang te kha trade chang te po achavek na in khang hau kha kalo thur bing deu ani chu le a chor thiam aril ro nei ani to do ni chu helaya kan mu theina ro in chop to a kha chu mami chalai te kan mu phur na ve ani ti kha shitlang le ila chuanin a to lamatan ti mai la hei entrepreneurship hi kan tunlaya chuanin kan bai pui to a mitinin sarkar nai min dai lo na chinte atam to em a chunga chuanin nge hemi konga chalai te na insoidu helai mission foundation movement ang pona nyang chu in pani bi ka hansoi ve ma ula poi lo nya khami bi in cha do bi ka kha cha do he chu tambi ang in cha sen po ni don lawa ma se te ka chalai puite ka fui do na chu tuna hian ku them na chi sang aronin chhop chhuak to a central pon min ngai poimo a ke ni mamit district big phe chu hei du sak big kanya district danga hian JSS a om lawa chu wang chuan I hetlama ma kan lak theinan sarkar na ngora in sorbing lawa sarkar na tum ngar lovin ke mani kha kan na thona thu ber kan ni thei ti kha I shet chewila kan thiamna ku thiamna kan tuina zonga te hian sarkar na tho ai pon thlo thajok te po kan lo nei theya chu Mizoram ma te po demand ti sang he ata demand sang to a trade sang te po hi thiamna chi sang hi chu wang chuan henglama te po hian kan ril ru hi pv ila ke mani ku thiamna hi kaltir mei lawila office a thutpui mei lovin midang tan te pon he kan mizo society na kan mipuyina an momo na te po kan lo pushu ve theinan tyang han mala ilaka ti khop meya heta mamit district nga te po
hair and makeup lampang te nail te tiang kha e ko mai thei tur te po an lawang mai theya dor pa ngai po an lawanga ti me yang mo parlor tiang te po kha kan la set up vek theya ni ti kha sia ila aizol a in set up chin hi chu Mamit district a po kan lo din be theya ni ti kha sia ila e vairama tur ringot ta kan ngai te po hi Mamit district a hian om the ni ti kha sia ila tuna e hemi training thei sang sang e kan chop chwa chin hi chuan an ma ni pualin e center te amo training na center te ani lo pon dor te hi ron nei ve se ti chu kan du thu sa mani kha miss khani na lo soinol to chuanin tlem te ka lo belve du kha chu tuna abiking ke mani na trade kankal pui tur haute po hi lo soi bik te la hengte po hi zirlai te an lo zir chwa ka certified an lo ni to kha chuanin an mani in chung khur achange pon business kha an kalpui theita chu tianga lian bung bunga vad indina sum tam tak seng kher lo po khan chuanin enge tunlai a chuan samsiam tur ngot te po hei kau kwal an lo ta ni chu khangte kha mani in chunga changkhan in ezona chatak kha atling don ta baka mani kut koya enge thiam thil nei shim hi chu tu tan ma hianin enge ate thei lo shima enge I aza omani aza om ka ti ke ma bi ka chuan mo chuwan chuanin hetiang lama hianin enge I sarkar na thok te chu a chalu tuk thawa achha kan te lo maro chu khami ngor kha tunla ya na te awang to a na kan enge kan lo zir san te pon na chan te har to em ani chuwan chuan khatiang skill ke mani athiam kan lo nei ani kha chuanin ke mani kut koya kan dina kan tunun nan le kanin tunun nan le midang tam tak te tam po amal som na kan ni theina kha ania chuwan chuanin he tilama hianin ril ru hi na sale zwalin chalai te po hianin pe ila katia chuanin he Mamit district bi ka po ti hianin athona zir theina kan lo nei ta te hi kan van nei katia hem tiang opportunity hi chu enge I va bo wai la apoi lo kati achu chu apoi mo kati chalai tan big page ole tongchung kan program atana kan han chop chwa JSS Mamit tena program shang le an balagna an kalpui te chu kan ngai thazauta a khan abik takin Mamit chalai ten enge kan momo enge kan tho tur kan tuina zong ti te khal lawin ngai to ila heng an balak na shang te hi kan chang kai pui thea e zon nan kan mang the ni ti kha she cheu ila chome tuna kan omna hi hair and makeup room turania assistant beauty therapist le sam siam na lampang chi room turania